Hello, welcome back to my YouTube channel bersama saya, orang paling kacak di dunia. Siapa dia? Gila, aku tengah siap. Dang, amin. Okay guys, so hari ni aku nak buat vlog, simple vlog I think, dekat Genting. So ya, so sekarang ni pukul almost pukul 7 pagi. Sebab kita nak gerak awal. So jumpa korang kat sana, okay? Alright. So kita orang tengah underway. Underway bukan underway, dalam kereta lagi ni. So nak pergi breakfast. Pergi mana? Pergi breakfast. Pergi mana? Okay guys, so kita orang dah sampai. Belum lagi lah. Belum lah. Oh, I mean dah sampai tempat makan. Kita orang pergi breakfast dulu. So yeah. Okay guys, so kita orang dah habis breakfast. So kita orang on the way ke Genting. Lagu apa tau? Sol y arena, oh so bright, baila conmigo. Sayang kamau, saya si kutu gunung kina. It's so real. Yes. Guys, so kita dah sampai dekat sini ya, kasino. Okay guys, so ramai gila orang pintu masuk. Bye-bye. Dah masuk. Okay guys, so kita orang tak tahu lagi main yang mana satu sebab kena booking. Kalau tak nak queue, kita nak booking reserve. Kalau macam kita nak mainkan permainan tu, kena buat reserve dulu dekat apps dia. Itulah. Tapi macam yang reservation tu jam 12 tu, 12 baru boleh. Misal kita orang sampai dalam pukul 10 lebih guys. It's okay. Okay, kita dah habis permainan pertama. So what do you feel? Aku mau pulang. Mama, bantuin gue, Mama. Nak ni. Aku apa lagi? Ni, cuma ambil gambar kan ni? Selfie. Selfie je? Zero percent. Woke up late
miss the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. What is this? This is a Beyond Cave. We are currently in Ice Age era. Very cool. Sekejap, ambil mic sekejap. Oh. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. I want more. Okay. Kita punya second. Kita punya second. Please tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till the break. So, kita orang baru lepas game kedua, roller coaster. Diorang nak repeat lagi. Repeat. Tadi yang ni nak repeat. Okay guys. So, apa perasaan anda untuk main roller coaster yang pertama? Boleh-boleh lah, tak mencabar sangat. Anda? Ya Allah, ampunilah dosa aku. Matikanlah aku dengan husnul khotimah, ya Allah. Okay, so what is our next game? Okay guys, so kita nak main game yang ketiga. Oh, this one. Ya. Tok yang tinggi lah. Actually, game roller coaster aku cukup nervous juga. Aku gayat, so gila lah. Okay guys, so yeah, this is our third game. So kita akan main game yang ketiga. So you guys ready? Takut. Tengok ni. Tengok nanti dia akan ni pusing-pusing. Dekat ni. Dekat pusing-pusing. I tak tahu thrill level dia berapa, tapi we'll see after this dekat board tu. Okay, dia dah pusing. Okay guys, so kita orang nak naik. Oh my god. So, I like it. Ingat, lama ingat. Kita orang di hujung sekali ni. So, kalau korang dengar suara pelik, suara aku ke teriak, korang abaikan je lah. Grab my shades and hit the streets. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to Okay guys, so kita dah settle game yang ketiga. So kita orang nak rest dulu sebab rasa dah pening. So kita orang yang just chill dulu. Aku nak kencing jap. Okay. Okay, lepas ni kita orang akan main benda ni. What the fuck? Oh my god, tinggi guys ni. Skipping stones in city streets. Game Extreme. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls.
Okay, next permainan kita main chill saja. Sebab dah tadi dah main frisbee, so kita main yang tu. Let's go guys. Yeah. Interview orang. Hai. Biasanya ni siapa? Okay guys, so kita punya next activity kita akan naik benda ni. So ni actually tak extreme sangat. So kita just chill je. 3 level. Tahap 3 level. Yes. Tadi kita orang main tahap 1. Okay, kalau tahap 1 tu paling extreme. Yes. Cuma tengah-tengah. Ini macam budak-budak. Yes. Ini budak-budak. Nampak tak? Boleh? Tutuplah! Oh, orang tak boleh. Boleh ke? Game dia tahap berapa? Tahap 2. Tahap 2 je. So, tak ekstrim sangat. Sebab orang tadi dah main ekstrim. So, next game. Are you ready? Oops, sorry. Actually, kita orang patah balik sebab lama sangat, panjang. So, tak ada bazir masa. So, kita orang skip main benda ni. So, kita main game lain dululah. And, so kita orang nak pergi lunch dulu. So, lepas ni baru kita start balik untuk game seterusnya. Okay, tadi kita dah skip satu game. So, tapi kita masuk game yang ni pula. Tak tahu game apa ni. Macam tidur bergelar. Apa nama game ni? Invasion of the Planet 8. Invasion? Invasion of the Planet 8. Aku tak pandai sebut. Kita orang masuk apa tu? Macam dekat rumah hantu. Gelap je. Macam ni bunyi kerak lagi. Dari situ lah, depan lah. Macam ni bunyi kerak berlagu. So, kita dalam perjalanan. Oh, Copy. This is Malcolm. We have a visual on you. Stay sharp and hurry. Those soldiers could be anywhere. Okay. We think we saw Caesar head into the warehouse.
We have to find him before the Alphas do. Oh, yang menyenangkan view bang. Yang kita naik balon bang. Pum pum pum. Wait. Sekejap. Okay guys, so kita dekat game yang berapa? Dah tak ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang dah ke-6. So this game is like 3D punya ride apa? So ni umpama kita naik kapal perang lah kan? Yes. Everything first before you start your mission, alright? Are you ready, kids? Attention guard, first please follow your road and move forward. First please follow your road and move forward to the Let's go! Okay guys, so diorang dah pening. Diorang pening. Sekarang dah pukul berapa? Pukul 2 ya. Kita makan dulu. Uish. Tapi best, dia 3D tapi pening. Biasa. Okay guys, so kita stop dulu sebab kita apa? Dah banyak game dah kita main juga. So kita nak rest dulu, nak lunch dulu sebab sekarang pun dah pukul 2 lebih. So semua dah lapar ke buluh. Are you hungry? Very hungry. My head is spinning like hell. So kita orang cari dulu makanan yang okey. So sekarang ni kita orang tengah cari makanan. Sebab lapar dari pukul berapa kita main dulu? Actually tiket dekat sini murah je. Sebab dulu aku pernah main kat sini juga. Tapi dalam masa tu first masuk dalam 100 lebih kot rasanya. So sekarang murah. Kita orang booking dekat Klook boleh dapat dalam 60 lebih ringgit je. 60 lebih. 60 lebih macam tu je. So kalau you guys nak datang sini kena booking dulu dekat Klook baru korang dapat tiket yang murah. So kalau korang walk in mahal lah. Sekarang ni sesi untuk mencari makanan. Tapi makanan sini agak mahal. So biasalah kalau masuk kan, masuk sini begitulah makanannya. Jadi beli noodles. So aku nak beli air. Air dia RM1.5 guys.
Guys, aku ada Red tom yum noodle with prawn. Mama own son. And this we have BBQ Thai chicken sandwich. Assalamualaikum, welcome to Thailand. Look at this. Look at the egg. Look at the toast. Okay guys, so kita orang makan dulu. So aku tadi order mie noodles sebab nasi habis. Green tea RM15, RM25, hot dog RM6. Lupa mau ambil ya teh tisu. Look at the food. Okay guys, so kita baru habis lunch. Tapi budak ni ada lagi dah. Oh, ada apa? Hot dog. Punya dah habis dah. Okay, so lepas ni kita orang akan main game. Ketiga, kita orang start ketiga balik. So kita orang memang spend time the whole day dekat sini. Tak whole day lah, half day. Nanti dalam pukul 5 lebih macam tu kita orang balik. Okay Iman, apakah perasaan anda hari ini? Hari ini sangat berdebar sebab after 22 years I'm back in Genting, Highlands and playing games with my boyfriend, with my friends. Walaupun dah besar, dah tua, tapi still takut naik roller coaster semua tu. Ingat aku tak gayat ke? Gayat gila. Okay, it was a fun experience. Okay, fun experience lah. So nak try lagi. Sekarang ni kita tengah isi perut sebab tadi kita semua nak muntah dah. Okay, banyak-banyak game yang kita main tadi. Game apa yang paling best? Independence Day. Sebab apa? Sebab 1996 my birth year. Yang monyet tadi? Yang monyet. Tu kita balik. Okay Fira, game yang mana paling best? I think the roller coaster one. The roller coaster. Which game paling best? So far, yang yang Ice Age tadi tu. Oh, okay. Yang roller coaster tu. Aku yang paling best. Apa Yang pusing-pusing kan? Apa nama? Alpha Ride. Sebab aku tak suka tinggi sangat. Yang pusing-pusing itu aku sebab aku gayat kan. Kau sampai tak kena keluar. Tak kena keluar pula. Tak dapat nak keluar. Dia tahan aku guys dekat Alpha tu. Dia suruh naik second ride. Macam mana bunyi monyet? Tapi yang monyet pun ada juga. Actually kita orang makan ni, lunch ni, kita orang dah reserve tempat tau. Tiba-tiba datang diorang ni merampas ya, sekuati je duduk. Kurang ajar betul. Komen anda? Apa? Okay guys, so okay, so lepas ni kita punya game. Tak tahu kita nak main game apa sebab banyak lagi game yang kita tak try lagi. So kita habis makan dulu semua, dah kenyang. Sebab takut nanti kalau dah makan nanti takut muntah. So better kita rest dulu, jalan-jalan game yang macam chill-chill dulu. Basket ada berapa ring? Oh, anak 8 ring je. Hah? Okay. Nombor try sikit.
Okay, next game pula. Your turn. Wah! Tinggi saya. Tak pula. Oh, bukan mudah ya. POV guys. POV guys. Sorry. Udah. Diorang ni kan, so kita orang baru lepas buat TikTok tadi. Lepas tu diorang boleh main dengan dancer apa? Dengan dancer dekat dalam ni. Gila. Tapi diorang orang Filipin. Kita jumpa orang Sabah kat sini. Okay. Shot tak orang ya. So dekat sini dia ada buat show. Tapi tak tahulah show apa ni. Look at orang. So satu game kita cancel balik. Epic apa entah? Epic Voyage. Epic Voyage. So sebabkan dia tutup, so kita orang untuk pergi dekat game lain pula. Tapi tengok ni view dia, cantik gila. Hah? Kan dia orang nak ajak aku main yang tinggi tu. Tapi aku tak berani guys. So dia orang jom pergi. Aku dah lihat. Actually aku sebelumnya aku pernah naik dulu tu. So aku trauma. Trauma gila. So aku buat decision aku tak nak main. Tu dia orang dilema lagi. Aduh hai. Okay guys, so aku ada geng penakut. So sekarang kita tengok show dance club.
Okay guys, so kita orang jenis yang penakut, so Kita orang main test je. Dan lain-lain. wow. Ni aku dah tahu kat mana ni. Oh, tembus. Tak kah permainannya teh? Cuma je Cik. Ni kita orang nak mengelak diri daripada sit down. Rasa cantik? Laju lagi. Kalau video. Amigo, prepare así, pero esto. Aku sekarang ni duduk seorang kat sini. Aku punya lama tunggu diorang ni main benda ni. Dah 1 jam lebih kot. Sebab aku dah main benda ni. So aku tak nak tinggi tu. So aku lebih memilih duduk diam di sini seorang-seorang. Actually aku nak main tempat lain, tapi aku rasa macam hujan. So biar aku berehat dulu lah. Okay guys, so itu saja untuk konten kali ini. So ya, itu saja untuk vlog kali ini, untuk aku punya trip dekat Genting. So far sekarang ni waktu hujan So ya, so jumpa korang dekat next content. So tunggu for the next video. Thank you for watching. See you. Bye bye. Bye. Cik orang